voin hi march ninga sang ni le som ni panga ania hei voin assembly session business kan en chuan zu chung chang kha lo lang ani heu le a phurom do ne kan tia zu chung chang an soidon kan te kan phur to te lul nen amaro chu kan leader of opposition te le a midang te pon te langa speaker an ngen na awang khan nidanga soya an da ta a engpon ni sela nidanga na soidon tho thowa an soi hun kha angai nom hun kha ani moya a controversial zu chung chang te chu nimina chief minister in press conference te an neya ta po chon borok kha al ngal loi ani chuwang chonin an soi hun hi ngal hel om toy me mani ti chonin voin business an zo ta hai akham om lo khop maya zu chung chang an soi tak si lawa chon hei ka viewers te tan bengwarna tur thil han chop chok an duwa chu march ni thuma kan speaker thil soi hi ania lo en fu to po kan om nual karinga ma se lo le en fu lo tan a tha in a tangkai do ning ka thia hemi kan speaker in aron soi na chan ni ka thia chu karma sa lam khan ka phar nge lo min mulo lom han ti te member te jing member te atangin mo ka phar nge lo min mulo lom patling in do tan soi lowang ti te soi dun om chung chu ngati nge ti to mu tang han ti te in nial na kha om de wani ti assembly session en te chonin kan lo shet vek to karinga khami tuma thil thenga wang khan speaker hianin thil ron soi fia du le ngen na member te na aron siam hi kan ngai thalok don ani tu te modan taka educational purpose ani member ten ne na ngen na siam kan doa legislature party hi choosing de ulat thei tai la sam ha ne kan muwa sei hun line a sei tu kan nom lawa kan suak do ka chuan la te time pel fe nuwa an lut khom le wholesale kan phak le ta khania tiang lo de le kanin kal sa sam tumila kan shoi tum hasa te zom taka house an lo kai shoi to le hun bi fel taka lo bon te kha som dum sam kan tum don ya hemi chung sanga nan parliament kanen ton bel Indian parliament le kan parents body ni bok lok sabha secretariat te hian hemi chung chang hian enge an sei ilo thir lokila display until le he practice and procedure of parliament 2024 edition ali he Lok Sabha Secretariat, New Delhi publication, chapter 32, page 999 Omania. No member can claim to speak as a matter of right. No member can claim to speak as a matter of rights. House chunga member te kan MLA te khianin. Karai chalom hei chu tia au pung kha thu soi tuma au pung kha chi vak lo ani hei. Ala ron soi tho tura ngai la mizo join kan speaker khianin. Kan ti vek lawang. He should try to catch the speaker's eye and wait for his turn. Poi mo kho mai chu. The one who is called upon to speak is deemed to have caught the speaker's eye. A member who tries to catch the speaker's eye by shouting may not be called. So, also a member who does not stick to his seat. A member who is absent or inattentive and does not respond when called upon to speak loses his chance. The one who is not called upon to speak has no right to protest the decision of the speaker. Diania. Amizo chongin sele taila member tu main mani dinga tia adu hununa thu sei hi kan chan vo ngai mai tu ra di lo speaker mitin amu hun achang anga athu sei hun anga tu ra ni speaker in thu sei tu ra a ko te chu speaker mitin amu anga ni poi mo kho mai halai te ka kan sei lok teng speaker mitin amu hun chang anga ti kha ania ban ka pharalom ti anga tur kha ani melo ani chu speaker mit aban speaker kha na ban phar nge ni ti ron mu kha poi mo kho mai hemi lir thei khal na konga po hianin thili nang deuh khawmin ka kan soilok teng hei sina let ka pelom tia du hununa kual mai te du hununa mi kara in no mai te ching tam tak lir thei khal tu te jinga po kan oma chu tiang deuh chu ni kan signal pek kha
kan bul level kan hnung le kan mamin tok zonga lir thelo tlan den an hmuiam ti lai hi apoi mo kho mai chu ka chuak zok kadi chu nen po chon thilinang teu takani speaker mitin na Or hmuiam also ti ha poi mo speaker midlak tuma au ben seng te chu hun pek an khrel lawang chu tiang bok in member tu po chut muna chu lo po ani tho member kal lo amo ngai sak lo amo hun hon sak an ni laya ding lo te chu an hun tiam an lo ti na ani thu sai tu ra ko an ni lo point member 10 speaker thu thu te chu soi boi thei ani lawang le he voina speaker mitlak tuma au beng chen han ti hi le lawa chonin lok sabha te rajya sabha te poninga a thleng fo thina diktak chonin kan MLA te hin fakom ka ti hemi kong ai chonin speaker han au khum vak emo beng cheng han siam emo hi an nei lutuk lova e chuwang chon hemi kong ai chon kan MLA te an fakom ka ti tak zet mai ani enton tlak ka ti chonin kha thil ka engwai kan speaker in aron soi ti kanom thaya chuwang chon aron soi chan nia lang kan ti kha kar ma sa thil thleng ka endon vele hrim te ang hei engwang e kha thil kha aron soi kan speaker hian mo kan MLA te nung chang hi en te ang ka sei lo khania hemi zo he ka ko don ni ka ti lo khania Mayro member zalen da ka chu ani ngai me ka ni pe a ka ni shil lo ka ni Puspe kalmai isoi toy soi ang chuan kal mai kha athang le ani oi so ma leader of opposition chu lo ending tlang mai ro se Speaker soi du kan lom lai chon ange iti top ma tang Congress group atang te BJP group atang te speaker la phal boxia ko ga ina ti thailo mo o puchan zo pana pharania tukin singa kha nang mai ko nu na te ponan phara mo o tukin singa nang mai kan member ten an soi du chon zalena pek ka dui ti wang khan achi khai soi nang ke po zun dam ka thiang loka amai ro chu kana ho tu te Congress list pok an phar mar an chin chang khanin BJP pon phar boxia ila ko kan ring dewani person lo han ngai to non ta kan Congress te kan BJP ten phar lo apa tumba ya khan ni pori lo chu phar an phar jing khop mai khani ka puanga pu lalte kan ko bonga chu bi zo pulal te din ma han ka par to leader of opposition kan tiang ka tia chuan kan house leader in awen da bang ka ti ni kami nu phar kha chu heta tanga ruling kan pek to nu ni ka ring kha ka chu stand to lo chu ven leader of opposition khoi takin so mang china han aron soi to chap tar thar ti to khan en je ka thu ka soi du ni jon ka rai chalom ti han tlei ma kha arem lo ni ti lai kha chap tar thar ti to khan en je ka chulai te po chu beng tivar tu tan kan soi mai ani tu te ma kan dem chung lo ni ya kam hu lo chu ni mai thei amaro chu amaro chu voi tam tak khi ka hoi kwala ka tia thok khalai phe ka chu kan som to mai dom ni ka tia leader of opposition khamo kha hun kha mani khongai kan sei lo kang khalai hun kha mani leader of opposition phei chu ding o to ni ka ting to mai dom me ti ni kha ti la ka pharin om lo re chuan anu wa kan sei chho zela te kan chance kan ni pe zela hun hi an ula khidar ngale chave pel to ni dar lia top tur kan ni ti chuan an sei helam tre se ti khal ni sei to na chuan pulal te sei se leader of opposition is so mila chuan house leader went up se ti kha ruling kan ai ta ni coming no kan phar ti kha chu apop om che to lo ni Speaker adana darli poni se member tela soi du ganom chuan kan kal tlang thin mai kha nia adara boy lovila kan ramta na thil poimo a hi chuan hela yan lo phara ilo en lo la yan lo phara ni pon patling in house nga be ko pharan ti chuan do tan soi lowang chuwang chuan in hela kan BJP legislature party leader te kan congress te tin purin tluanga populal te ma kha na pharani chuwang chuan in
pulaltea ma phar ho te kha chuni soitir phot ta la awa thom ve ramtan apoi mo sia Pulolte iding ma lam kha kam lo ni. iding lam te soi sui zel an revia ma ni lo cho soi tlang a thanga O pulolte ma khan kam lo wa. Amaro chu chu tak chu nia chapter 32 kan ti ve chena po aron soi chho ta ka chuan e an member puitena an pharlaian mukha poimo lo speakerina aron en laia lo phar kha poimo lai chu ni chumi tur chuanin du hunu na phar tur khani na lang talova tikhan speakerina aron mu fu tur lai lo phar kha an ti tur om takte po ni na riat ani he kan practice dan tlang puya chuan speaker ina leader opposition ka som to mai don mi anti to a hi chuan soidu kan lo la ma ni chuan kan la ma lom kan ti thina ni ma se voi ni lai chan si pe a anti mi lawan pharmia lawani chumi nuwa ruling in hei to nuwa ka phar kan ti le a kha chu ni china khan khatia kan speaker ina ti atum to la ya khan lo sori om takania kan after thought de la ke mo chu katia speaker ruling thu kha kan zawai kan som tur chu ni maya amaro chu tu nuwa po tun ma point leader of opposition soi to nuwa phar anom thina speaker masa te khan an how thina ni hun pon pe to ngai lo khatianga hei tiang hian ni tiang o tia che ra tanga ro re na om to nuwa hi chuan kan zom mai thin chuan ni a amaro chu soi zel kan ti chuan kei poi ka ti chuan lo mara chu speaker thu ni member tengen chu ka du chu sincere to teng u kateni ni china khan se tu kan om lo wa kan haya ni kan haya leader of opposition ka so mai don ni ka ti to ni ta chun phar in om lo re ka so man che phe ke ni pu speaker khong ai pulal te din ma han ka phar ngai ya amar chu khatiang ron puan ta han ka phar non na i puan ma tang to khan mi ron en lo nin ka ria chu thu dik takani en po di se speaker rodna kan siam me nga ichera za oma ni he ke mani lama point kan lo in soidan chuan kan deputy leader purin tuang ale puro ba ta te la soi turing kan lo tie ma se i ruling a za oma an ni po karon lo nang soi to lo mai se langin amaro chu tilai ta ka purin lo ka mel kila no pang ti tawang mai tum de ba mo lo alom mai an ni po karon lo nang soi to lo mai se langin amaro chu BJP le Congress legislature ai o ten soi ve an du la hi chu khong ai in ila pek thei chuan han pe ram la ke in chu min chu soi tai la ke ni kan MNF legislature lam hi chu leader kan dengin an ai ko to mai nge irem ti chuan chandama smart speaker he house hian ilal bera nangenai kati iti so ni ti ne mai iti lo so ni ti lo ane mai min roi china hian idama itra member te iza der thia maro pui kati ithutluk na siam mai te harve kan du chu ka sei me lai kha kan sun zam lo ka ahun line yom tem u som tur kan nei to lo wa tu nge sei lem ka tia kun rei tak kan ni pe ni khata khan kan leader of opposition na oma kan som to mai to ne ka ti hial man ani kham hinu phar le kha chu kam hu to lo ve po ti la sei tur om to lo ni ka ngai ta chuan amaro chile tu na kan leader of opposition ngin na kha za om ka tia kan Congress INC le kan BJP lama tang te khan sei du kan nei chuan sei la no mai sala chuan chu bi zo chuan kha ania
kha thil thlenga wang kha ania speaker ina hetia ron soi cholen hi mo house a march ni thum khan ron soi chokani kan soi to kan soi non to lo mai ngai hi mizo tongpon china khan ron da chuak nge nge a mizo tongpo chiar tur oma hi tin speaker hi house speaker te an power and function kan tiang chi te po hi internet te po en tur a om nuala a zong zong in tuna kan soi chok theilo wanga he thil ka ron da chho chan hi chu ka soi ta khan beng ti war tu tan ani ka thil kar ma sa thil thleng wang khan ani hi thiam lo shrim shrim e ani hi ana ti fu lo shrim shrim e ti soi ka tum lem lova maro chu eng thil nge kan dan hian a lo soi an ti lai kha an hriat ve zel te kha assembly session n2 mi pui kan thanem to kan ti kha chukte wang chonin en ngor lo deu adan te po hi zoi zoi kan hriat bel ve hret te po hi ma son na zel ani ti lai kha kan an sei du lai chu ni ole du tok patang o